Tata, imam jedan problem. A kad nemaš sin? Rečeno mi je da će sad u Vidru 13.11. da će doći neki stranci na našu predstavu. Jesu, najavili su. A znaš što? Ej, sad, ali meni je sad problem, ja sam htio snimiti kao neku najavu, a oni neće skužiti, neće znati. Ne znam kako da im, ja baš nisam vičan. Pa ti bar znaš engleski. Pa tu, malo petlja mi se jezik kad pričam engleski. Hoćeš ti ili ja, kako hoćeš? Pa, jel možeš ti prevoditi? Ja bih snimio kao... Ajde, ja ću im prevoditi. Tim paralelno, da, prevodi. Dragi ljudi, Nice people. želio bih vas pozvati. I want to call you. To invite you. Da, ako ste u mogućnosti. If you possible can. Dođite na našu predstavu. Come to our theater. Yes. Glumi otac. Father acting. I sin. And little horse pony. Povedite očeve svoje. Take your family, your fathers. Bake, mame. Grandmothers, mothers. And i ostale. And others. Biće super. It will be very good. Nije, to sam razumio, to nije. Super. I budite zaštićeni. Be protected. I jedva čekamo da vas vidimo. We're waiting to see you. With joy. Žarko je najbolji na svijetu. Žarko is little horse pony. Znao sam. Šta je?